Eləcür. Sizlerden soranlarımın ötünüp. Özünüzler yerden berinizler bana Eləcür. Aparasa bolup. Akşam yok aparasa geleceğini alışka. Şuntayıp jatıp kaldım. Aynen Eləcür. Jürtüm aylanay. Bana yerden berinizler soranlarımın. Bir oğul bir kızım var. Kızım ülü caylı. Balamın doğurluğa girdi. Balam karaydı. Sizlerden soranlarımı Eləcür. Bana yerden berinizler. Kıramcaya vardım. Ötke göründüm. Aparasa kılışka akşam yok. Oşka vardım. Oşka barıp öttem akşam yok kayıp geldim. Tuğanlarım Özbekistan'da da. Tuğanlarım kıldırdı. Kayıtıp liçeni alışka akşam yok. Liçeni alelvadım. Şuntup jatıp kaldım bir yerde. Aynen Eləcür. Özünüzlerdi bana yerden berinizler soranamın. 63. yılgımın. Köyüm ötüp ketken. Bir balam Rusiyadan ötüp geldi. Bir oğul bir kızım benim kaldım. Özünüzlerden soranamın Eləcür. Bana yerden berinizler. Hayatım yakın. Oğrum güç. Bana yerden berinizler. Şarayetim neçer. Sizlerden soranam Eləcür. Bana yerden berinizler. Kolunuzlardan gerekçe. Sizlerden ötünüp soranamı. Jatkanıma bir yarım yıl oldu. Şundan beri jatamın. Dərlenen akşam yok. Kıynalıp gittim. Oturalıyım. Tölke jatamın. Men Yusupova Zeynep'min. Kızılbulak aylını turbunu. Gülhan şunu tuğurup kaldım. Havar alamın. Yerden bereyim desem meni akşam yok. Viraçlar keyin havar aptırı. İşte yardımcı oğlu ketiptir. Bana kağızda yazıp şu gölde alıp asın deyip ketişiptir. Bunu pulu yok da derin alışkan. Birinci gruppa invalidi. Yardım berişmedi. Orada jatat, kampesmen jatat, tutkolu kıymılda öyle jatat. Yardım berişmedi, şunu görüyorum. Özüne rasanar göl kılavuz gelip dedi. Şunu men ketişti. 4900 son pensiya aladi. Ol pampesiga jetpeydi. Bu balası apani qarab ishda elbaydi ekan. Pul tavayin desa, apasini qarash kerak. Şu apasini qarab erkek bala qarab o'tiradi. Yo'q, shu 4900 menenli o'tiradi. Endi jetpesa ham ne qiladi dek, boricha pampesiya olib, ham oyoq bu yoqdan bicha eli jurt bor ekan, shular havar alışıp duradi. Şunu men yaşoy bolup atadi. Avval Allohim özüngden so'rayman, eli jurtum, şu Gülxanga yerden beringizler, kolunguzlardan kelgancha. Şu o'ru yaxshi bo'lib ketsa, sizlarga Allohdan qaytsin. Eli jurtum sizlerden so'ranaman. Yerden beringizler. Men Rayhan Saliyeva Ejenger bolomun. Men köp yıldan beri qarımdуулuk işlerini 30 yıldan jogorusу болып kaldı. Elge qarımdуулuk işlerini jasap kele jatamın. Kudaya şükür mağa qayrılgan kişilerdinge özümdün paydam teyip atat dep tek aytkanga ayta alamın. Muну eli jurtubuz Allah Taala bilet. Men dagı Gülxandın uşul ahvalda oğurup jatkandыгını 1-2 aydan yüzü oldu, uğup kaldım. Hazırçilerge interview verdi. Zeynep jengenin mağa bardı. Uşul menin bir singlim var. Şunday oğur avalda jatat. Bir barıp körüp koyboysun bu dep kaldı. Anan kelip gördük. Bunu Gülxandın negizgi oğrusu şu arka nemede girija var dep to'g'ri emas operatsiya jasasib qo'ygan ekan da o'zimizning Qadamjoydan Oshtin больницаларга vrachlarga qayrilganda ular акча менен operatsiya jasabыз deb aytganda акчасы Kırgızstanda operatsiya jasay alбастан Özbekistanга барганда Özbekistan to'g'ri emas diagnoz qo'yib turib to'g'ri emas operatsiya jasash azap qo'l puttari иштебестен өтө оор абалда жатат экен.
Şu 1,5 жылдан beri төшөктө мыкталып жатат экен. Азыркы ушул күндө немени Гүлхандын абалы өтө оор. Өзүнүн болгону 4900 сом пенсиясы бар экен. Бул пенсия өзүнүн памперсиге арамдан зорго жетет экен. 19 жаштагы баласы бар экен. 19 жаштагы баласы 1,5 жылдан бери апаны карап жатат экен. Эч жерде иштебейт экен. Мен өтө жакшы кылдаттык менен текширип, көп жерлери менен сүйлөшүп, булардын бир тагдырыга себепчи болойлу деп көп жерлерге барып жатам азыр. Мындай жакшы жардам берем деген биздин райондон киши болуптур да. Эч кимден айылдан дагы болуптур, райондон дагы болуптур, больницадан дагы болуптур. Мен өзүмө анан врачтарга мен үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна телефон кылып айтканда, булар келип көрүшкөн. Келип көрүшүп, бир дагы укол сайышкан эмес, дагы курук эле сөз менен кагазга жазып, ошол Райхан эже жардам берсин, уколдорду алып берсин деди. Мен жардам беремин. Уколун алып беремин, тамак аштарга жардам беремин. Эndi бул жерде дагы азыр өтө бир орчундуу маселе турат да. Мен бүгүн менин өзүбүздүн райондун карысы Осмон кары менен сүйлөштүм. Аскар али менен сүйлөштүк. Буларга мен өтө ушул немеден учурдан пайдаланып чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем да. Булар экөө тең толугу менен жардам беребиз деген сөздү айтып, баласы ушул биз Гүлханды качан гана биз тездик менен үйлөп койгондо гана бул проблема жакшы чечилип калат да. Азыр 19 жаштагы бала бул балдагы көчөдө ойноп жүрө турган мезгили да. Энеси менен энесинин алдында кече күндүзү ушу башыда туруп бул бала дагы эчтеке жерге дагы иштебеген экен, каяктан эме кылат? Эч ким жардам бербесе, керек болсо элди дагы билбептир муну. Жогоруларга калса жардам бербейт экен. Ушу баланы үйлөп койгонго биздин ушу жогоруда мен айтып кеткен кишилер өзүнүн толук немелерин берди. Кудай буйруса ушу маселе чечилип калса, бир оң жака чечилет деп турамын. Дагы бул Гүлханды менин бир үмүтүм бар да, бир капитальный ремонт кылып туруп, врачтар, күчтүү врачтар келип анализ алып туруп ушул жерде. Бир немесин караса, булар может грижа эми кайсы неме менен операция болгону азыр белгисиз болуп турат да. Бул өзү дагы билбей атат, Гүлхан өзү дагы билбей атат. Грижа менен операция болгонбу, же башка оору менен операция болгонбу? Буга врач келип туруп, жакшына диагноз койсо, Гүлхан туруп кетиши мүмкүн да. Мен шуну көп суранарым, биздин медиктер ушу медициналык жактан жардам берсе, Гүлхан ордуна туруп кетет. Биз ушу коом эли журт бар экен, мындай немелерди биз таштагенге эч кандай акуу жок да. Милдеттүү түрдө биздин коомдо бул дагы жашап атат, жардам беришибиз керек. Кыргызмын деген атуу жардам бергенге мен ушу баш тартпайт деп ойлойм да.